لمن حمده الله أكبر. Obutumwa bw'okuyiga bwahibwayo District Card olukutwala ebicweka Nkambara District, Mbarara City na Rwampara bwanyuma y'okusaara Juma erikwakira okutandika okusiiba omusiti gwa Bakjamia aho mu rurembo rwa Mbarara. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani yatahamu embabazi za Ruhanga zashuma. Abasiramu musibe je, musibe ebyokulya, musibe minwa yanyu, musibe emikono yanyu, musibe amaguru ganyu, musibe completely ekisiibo kikire. Abamwe bakusiiba emmere bakagumane bagambe bitarimu, bakakora ebitarimu, bakakora ebyo Ruhanga byakwanga. Noba nomara obwire bwa busha okutongana n'abagenzi bawe, okujumana n'abagenzi bawe, ebyona nibisiisa okusiiba kwitu. Endijo mijenzo y'okusiiba okunako yanja kukigambaho. Otakayebiha otahikirire oyina omukazi tokamuhowaga, oyina ebyokulya okabiha omu bushuma, ori omunju enju okagiha omugenzi wawe, otakamara obwire wawe nosiiba. Garukira Ruhanga oyetiise omanye ngu Ruhanga nakukunda kandi naza kukusasira. Twazamuzite kwa Ikra nabo omurembo rwa Mbarara kutuba yabemberwa Sheikh Asoz Uthman omushomesa wa Berare Kampala. Ogu yisebikiriza okukora ebikorwa by'embabazi ombwire bw'okusiiba. Kubera n'essuubi kwekubeerawo omuntu alowooza era ng'alindirira okusasulwa okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga amulowoozaako bulungi. Kadde wange omwezi gwa Ramadhani nsonga nkulu gwe gusanzeewo faman shahida minkum shahra falyasumuhu. Gwe guba gukusanzeewo omwezi gwa Ramadhani gusiibe. Towa excuse ndi mulwadde alisaazi. Munga abalwadde balisaazi abamanyi. Munga abalwadde basukaali abamanyi. Munga abalwadde abali ku mpeke nga balwadde buno obwa AIDS Allah abamanyi. Niye omusiraamu tewandibadde kituufu okubeera nga weesiba ku kintu Allah tatakutadde. Tusaba Allah abasiraamu mwenna musabe Allah wekitiibwa abawa obulamu obulungi tusibe Ramadhani ono mu mirembe. Allah wekitiibwa oba olyawo n'atusaasira. Omulfort Poto mukuru w'obusiraamu weyashaba gavumenti kyabasika bakyendeze amahendo y'ebintu na munonga ebyo ebirikukozesebwa omuka y'omuntu wa buriijo. Bajamaatul khair ni munora hati ebintu nuko bikaramire ntusaba government esobole kukendeza kuba abantu bagya kusiba embera ni yetali nungu emihendo y'ebintu etembere emihendo y'amafuta etembere amasanyarazi omuntu no serekiro bundi no kunanka ngira girote gahoireho units hoireho so ntusaba government naye be yakisa abantu bayi bagya kusiba so esobole kuteka henkora torole be y'ebintu nukweraga kuba hati omuntu abaina agura obutundo bwire obutunda bubiri 10 nosanga ebintu bitembere so government eteke henkore gara amafuta kakuba ne gara amafuta ntukumya byona ne bibaki baitu tusiba kuno omuntu naenda kunywa kasukali twikirize covid yakatutera but tubakyasaba abakama balebe baitu as president agaruka radio ayongere kusoborora economy tembere sabuni sukari n'ebintu ebindi kamune byokukozesa ebyo. I'm appealing to the well-wishers and those who can be able to help our schools and our children in schools, the Muslim students who will be fasting, at least to provide them with the food and drinks which can help them to continue with the fasting during the month of Ramadan. Ebi n'ebindi byaga muvanyuma y'okusaara Juma amuziti omukuru Fort Poto. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon Ali Waswa na Jonan Tsingwere.